Dobar dan, dobrodošli u moj novi jutro, utorak. Evo, nalazimo se na mjestu Rimskog parka da vidimo da li su počeli još prvi radovi na ovom mostiću koji bi trebao da bude veliko olakšanje, naravno za sve ove korisnike i dalje. Hiljade i hiljade ljudi prelaze preko gornjeg dela, prelaze preko trave, prelaze preko svega, nemaju gdje da prođu. Naravno, veliki je to problem zato što ovo nije završeno, ima nekih radova, ali sad ćemo da vidimo da li se uopšte počeo na tom mostiću i šta je bitno za ovaj deo, pa ćemo nastaviti dalje razgovor. Ostanite na istom mjestu, hvala puno svima, hvala svima koji prate sve kanale koje vodim. Idemo na lice mjesta. Sve će biti mnogo jasnije, naravno vidimo neku prvu tablu koja je ovdje sada postavljena, to je nešto novo, pa ćemo polako da vidimo šta je na njoj i šta se tu dešava, da li je napokon rešen problem koji dugo vremena predstavlja veliki problem. Da vidimo šta kaže linijski park, radovi za pripremu obezbeđenja objekta vodene kapije, jedan i delja spoljno priobalnog bedema, eto, to je to, završetak radova 24. Jel vama liči ovo na završetak radova? Naravno da ne. Ali dobro, ajde. Vidjet ćemo, da će se pokrenuti ovih dana da završe to barem pre 1. maja. Ovdje kao što vidite rade trenutno, uradili su deo za stubove. Evo, u ovom delu i dole kad se spuštate vidimo jednu drugačiju situaciju od onoga prošli put kad sam dolazio ovdje. Vidimo da se konstrukcija priprema da bi mogao da se napravi taj mostić, da se uradi prelaz. Ovdje više nema toliko vode kao što je bilo. Kao što vidite, završava se polako i taj deo. I ovdje imamo jednu totalno drugačiju strukturu koja mora, znači da vidite da bude održana. Evo, ovako to trenutno izgleda. Vodena kapija koja je zaštićena. To će tek biti radova na tom delu. Dobro je, ovo se polako radi. Ovdje sa strane vidimo isto kako će biti postavljeno. Znači lepo, ovo je sada totalno drugačija priča od svega onoga što je bilo pre 2 nedelje. Ono na čemu se radi, to je ovaj deo, odakle ćete moći da pređete direktno i dolazite na drugu stranu ovog projekta. Da ne bi morali da prelazite preko gornjeg dela, kao što vidite, eto, jedan lep mostić. Baš na ovom mjestu. Ovo je priobalje, to je ono o čemu su oni pričali, koje je užasno. Ovdje vidimo isto da će biti neka ograda ili nešto, kao što vidite da je postavljeno. Ovdje su izvukli deo za stubove buduće. Gornji deo. Vraćamo se na krucijalni problem ovog dela. Kao što vidite, ovo će se sve završiti. Međutim, veliki problem je ovo. Ovo nikada nije očišćeno, ja mislim, od kada je sveta i veka, što se kaže, na ovoj strani. Sad imamo i jedan drugi problem, naravno. Ljudi koji žive ispod samih bedema, oni su premeštali 2-3 puta i ovo je sada njihovo novo naselje, ali pogledajte dole šta je. Znači sada kad prolaze kruzeri, brodovi, vide prvo ovo. To je velika prljavština, ovo mora sredi. Naravno, jel, pogledajte sada s druge strane imate nešto je velelepno, a sa ove strane imate haos, nered i ovo mora podhitno da se uradi. Apel naravno na nadležne da se pozabavimo i ovim problemom. Vraćamo se na bitnu priču. Ovdje na ovom mjestu, kao što vidite, tu će biti prelaz da može se siđe dole stepenicama.
to je ono što je u pripremi. Naravno, kao što vidite sa leve i desne strane, mnogo toga novog se radi. Sad se vraćamo na još jedan deo. To je ovaj deo, saznalo se u međuvremenu šta je. Ove stope, kao što vidite, tu će biti silazak na postojeći deo. Tačno se vidi mesto na kome će se nalaziti stepenice. Evo baš mesto ovo gde ja sad trenutno hodam. Tako da se radi, polako se završava deo po deo. Biće ovo skoro gotovo u narednih 15 dana, verovatno će to već biti završeno. Što se tiče zelenila, oni završavaju svoj deo posla, ljudi rade taj deo koji imaju. Međutim, neverovatna situacija da radnici zelenila imaju problem sa tim kad uđu recimo svojim dostavnim vozilom, to jest vozilom kad uđu, kad trebaju da rade ovde s ove strane, dođe komunalna policija zato što je neko prijavio da ne može se proći ovim putem. Pa vi nemate gde prođete ovim putem jer je ovo radno mesto. Neverovatne stvari se dešavaju ovde, ali eto, ljudi imaju i taj problem što se tiče zelenila. Lično, ljudi su mi rekli šta je glavni problem, ali se ovde radi. Idemo na spoljni deo i onda ću nastaviti sa pričom kada kreću dalje radovi. Deo za bicikliste, posebno, deo za pešake, posebno. Na svakom mjestu gde su mogli, kao što vidite, da urade, oni su napravili deo za cveće. A ovo je tačno mesto na kome se nalazi ušće, uliv Save u Dunav i priobalje koje podhitno mora da se čisti. Vidjeli ste da je tamo haos. Jako, jako loša situacija. Ljudi kad dolaze sa kruzera, sa brodova, drugo, nije to mesto podobno da bi neko živeo na tom mestu. Oni su premešteni 3 puta, 2 ljudi živi u tom šatoru. E sad, dolazimo do kraja današnjeg videa, naravno, ovo je faza broj 1. Faza broj 2 bi krenula tako što bi prvo krenula faza broj 3. Kako? Zašto? Zato što na fazi broj 3 tamo kod Dunav stanice navodno je manje problema kao nego što ima na ovom drugom delu, jer ovdje imaju i objekata koje moraju se isplati da se sruše i tako da bi se proširio taj deo puta. Navodno, opet kažem navodno, bi prvi radovi trebali krenuti na broju 3 od Pančačkog mosta, da se to dolazi kao do sredine. Vidjet ćemo koliko je to u stvari realno, jer jednostavno ovdje su radovi zaustavljeni, 6 mjeseca kasnilo sa radovima na fazi 1, kao što znate, Rimskog parka. Znači sve ovo produžava vreme, još uvijek nema radova ni na jednom drugom delu. Znači računajte od početna priča od 3 do 4 godine doće se do sigurno 6 godina da se ovaj ceo deo radi, zato što jednostavno nije napravljeno to kako treba, nije se neke stvari uklopile, kao što vidite ta vodena kapija završava, sada mora sve kompletno završi, ima tu stvari ko zna šta će naći u daljem delu, jednostavno se još uvijek ne zna. Eto, to je ekskluzivno izvešće samo za vas, da imate informaciju iz prve ruke. U narednih 15 do 20 dana već će moći da se pređe na drugu stranu, naravno da ne mora više da se prelazi preko ovog dela puta. Idemo dalje, sutra novi video, novi teren, sve novo. Veliki pozdrav mene i znate Karla, 6. se završava, to je završen taj deo posla, da se ne vraćamo na to jer je to urađeno, bit će novih radova na Kalemegdanu i to napominjem u donjem delu, u budućnosti. Veliki pozdrav, vidimo sutra. Hvala, svako dobro i zapratite, lajkujte sve kanale koje vodi. Prijatan dan!